se na na se tutwe abo. Wahini yo se. Sebra kwa dansa swe enyo. Wahini yo se. Funi bese ye abo. Wahini yo se. Yeah. Wahini yo se. Anasa ye enyo. Wahini yo se. Kuni kancheni ba abo. Wahini yo se. Na bwachi be wani yo. Wahini yo se. Dansa so se ye abo. Wahini yo se. Ansa tutwe abo. Wahini yo se. Sini se ye wani yo. Wahini yo se. Wahini yo se. Wahini yo se nana se ye abo. Wahini yo se. Ye nana se ye wani yo. Wahini yo se. Dansa so se ye abo. Wahini yo se. Anabwa chibe wani yo. Wahini Afiasa yo kwa se. nemeni ase ye abo. Wahini yo se. Wahini yo se. Ay wahini yo se nana se ye abo. Wahini yo se. Anasa wampimbe wani yo. Wahini yo se. Kanya sini se ye abo. Wahini yo se. Obokuni kancheni ye wani yo. Aywana na kancheni se ye abo. Wahini yo se. Wahini yo se. Anasa ye wani yo. Wahini yo se. Anasa ye wabo. Wahini yo se. Saswana ne wabo. Wahini yo se. Anasa wampimbe wabo. Wahini yo se. Kanya sini se ye abo. Wahini yo se. Ansa tutwe wabo. Wahini yo se. Kanya sini se ye wabo. Wahini yo se. Wahini yo se. Anasa ye wani yo. Wahini yo se. Anabwa chibe wabo. Wahini yo se. Menu asa ye wabo. Wahini yo se. Nasa tutwe wabo. Wahini yo se. Saswana ne wabo. Wahini yo se. Anasa ye wabo. Wahini yo se. Monya sanfwe wani yo. Wahini yo se. Sebe kwa dansa swe wani yo. Wahini yo se. Kwa funi se ye wabo. Wahini yo se. Asantehene wani yo. Wahini yo se. Anasa wabai wabo. Wahini yo se. Wahini yo se. Bisa no. Bisa frɛ wahene ne wani. Otumfo ansa mopanyine ne efrefre we so atud na metri so. Na nati mpia bion katachie wo ne efrefre we. Ode se pra kwa dansa so en meje brempona na. Wahema mpofo amani na no na afri hini. Edua na atwa brade odi sini. Apontre ni omenso na na free de ntra bewi asante kotoko. Damlo tumfo se tu amponyamwa. Obo ne to bebie honyunu. Na pesma ka fo nya bi entie nya bi ankoka. Anati mpia bi okatachie. Anaboache ya pepetio mu. Empanta pomu hine. Ema batna sio. Aye nane ema batna sio aye nane. Anaboache pepetio mu. Empanta pomu hine. Ema batna sio. Aye nane esenya mi amawo aye nane. Nati mpia bine. Yese nyampa mao. Eni pade dwa wa satisfy eti akoni abe. Obiara woni ne me de ne de bra wonya me de amano. Ebi no mo de ya hinie, ebi no mo de ya mamu, ebi no mo de ya sofudie. Wonya me no de bra no shra so mawa. Di bra no mparu. Onyame na ehira so probi asante kotoko hene otumfo doctor wo se tutia bebio onyame esene hene ehira so amana hene aye krabewe na ne onyame ehira no na ne otumfo wo se tutia na na sante hene onyame ehira no na ne onyame ehira no na ne wale se prepo dansa so na na kotoko hene onyame ehira no
D'abord, magana duka yana bakin sarki amma da yake ni ne duka yana cikin hannuna. Racha mai wadawa wase awiyede yedi omo ha ebedru ha awiyede eyasude kwa na ohinna edi asawa hyenenum se orkasa. Racha mai wadawa asumde na yedi na wadawa asawa kakra wa so e China na cha wadawa. Babban tahiyyar namu na fari ku zai mu kawo ma Leroy da Shanti ziyara a sunan keltamashakin duniya duka. Na ca mai wadarwa wasu awiye muhiya da ya sojin kwaya.
tu ama etu efi chiri ana ama organize omu ai eye omu chair so na omu organize omu se baba ewo Touareg dini munina mu no omu enanti edifunu no aba se omu baba sre Asantehene eni Asantehene ni Ghana fomina Kiltimasha kuma population ne wanda faro daga Egypt Aswan sai ketarewa kasa Espanya sai ka ketare Maroc ka shiga Espanya ha il Canary wannan duka sun kawo maka gaiso su ya chami wadaru sai Touareg busia no omu kuro na kasa Egypt eni Sudan ana Belgium ediaba Morocco eba Algeria Touareg fonya eni anamu we amutu di ba Asantehene benifo wo ho nyina emphasize biase nyina benifo no wo nyina omunim se omu ba bese Asantehene akwai abubuwa da yawa da muke da su tare da Ashanti people guda cikin su nasara da yazo a 1700 da aka kafa kasa Ashanti da yazo yayi mamaki ya ga mutane masu organization duka cikin kafkin duniya duka cikin kafkin Africa babu wanda suna da organization kamar nasu nasara da yazo yayi mamaki ya chami wadaru wase Touareg ewo abakoson kakra bi wo ho edifa Asantehene eni se 1700 years ago say runi bai ebetu Asante wo bai yenso wodi wo bahu ehihia ohu bida eye ni won bebre say that time na still Asante edasu ekuta na mamrani na mane eni ehihia pa nti eye bruni mo yehunu ya Touareg bukunsu ene yehunu dawo shine yasa cikin wannan shekara dari da bayan wannan a 1800 nasara da yazo Afrika na wajen mu da yazo wurin Touareg yayi mamaki shi ma yaga organization kinsu kaman na Ashanti wase enunechi ana bruni esa otu Touareg wo Sahara no ana wago tuse omusu ekuta ehihie pa eni mra eni sidi omusu ye omade no eye sonko tise Asante die pepepe akwai aladodi da yawa da muka gani mu da su muna sharing kinsu na farin solidarity na chami wadaru wase ade fa cultures ho ade bebre wo ho na mu die ni mu die no ese c'est solidarity eka ho bi liberty comme freedom sentiment freedom wo ho ise wa wo achiro ni mu pa se wo baba sentiment na wo achiro de ene na wo na wo di bai respect omu buadie pa respect obi respect of lady omu ni ma bia so a omu bo ma pa omu de nidie eni ebu edi ma pa bayan wannan mun tabbatar da yau Afrika gaba daya muna son
suyi kaman Ashanti people bisa wannan harkoki na peace da solidarity da hospitality. Acha mi wadaruma wase onunti yebesra Africa nyina se omu nyina resua asanti asudie enekredie ishisheba omra papa obi adisu Africa nyina timsua sa ishisheba we ewa asanti mo anka Africa nyina ya ho kaga mishi kuma cikin buzanci zani mishi aratuwa da na dewayen as dune wai as awadam urtillasi farkta hakan ne aratuwaila babu abinda muka hiso da culture kin Touareg gaba daya shine muka kawo mishi mu gwada mishi kuma mu bashi. Acha mi wadaruma se ishishe pawe a asanti wo ene krediewe a asanti ewo onunti eni nkopom wose nkopom se Africa nyina wo mu busia ku bia omu nkopom te asanti nti wose na acha mi wadaruma wase onunti enema ohini Touareg hini pen omu kika omu bom about 1.5 years ni omu pese omu ba esra asanti but omu pese omu ba na asanti eni Ghana manyina ni Africa ni wiase manyina amu se ampa omu ba asanti mutum kana bada zinariya kana bada azrufa kana bada kurdi kana bada shanu kana bada rakuma amma mutum wanda ya baka culture kinshi kenan ya gwada maka yahi son kowa da kai kai kadai ne yana so kuma kai kadai ne yana so ya bi halinka. Na chami wadaruma wase onunti yedi kocha nyina kabum eya masanti mai ayedi kocha traditional nyina yedi aba say kocha asanti mai because of ishabawi yehu efa asanti moti bamu iya fadi magana duka amma karshen abu dai muna roko ga sarki Ashanti ya sa albarka cikin duniya gaba daya ya sha albarka cikin Afrika gaba daya ya sa albarka cikin Niger gaba daya ya kawo alheri Allah ubangiji ya kawo alheri cikin Afrika gaba daya tunda nan san mun sani mun tabbatar da addu'an shi da addu'an kaman shi baya zamanawa haka nan yayi muna addu'a muna komawa da alheri kasashen duniya duka suna samu alheri yanda kasa Ashanti yana da alheri muna so yayi muna addu'a mu samu alheri mu samu zaman lafiya mu samu son juna mu duka kasan Afrika. Achami wadaru say the way asundie si wa Asante mai asundie na aka Ghana ama Ghana asundie muno Ghana ebeda top Ghana is number 1 the whole Africa asundie acha wose wadaru wose ade wenyina enyesi wujina hanti wasua asana wagudu na enam Asante awo pe asundie enti enema sa abasubodi winyina Ghana mayanya ama Ghana fanyina ni Africa nyanya wase asundie nsu ebi a wo se asundie wo ho bia so and a great attention because utiamia na mi ka chose watiamia na wo se there bia
HS ntoka ba so there's a wotiamina we say oh watiam na wujitum dia na san enye dia ntoka bia ba na wo say asampa so na do wanna pray die na da oni no pray so ni Asante wase omasua ho say Asante seniba no betum kwa dia do wanna pray kwa na wo hwe wiasi bia Jesus pray we say we pantina ma asuje mi da so ho no ti wada oro nkuso enkromsa Wamukarewa wamugaya ma Asantehene baba abunda ya tara mu shine muma muzo da tambaran mu achami wadaro na mijaya samba ko chirita wase according to an idea e wasantimai eni yewura enu obesrase Pompaya, Emma, Ghana, any African, any Viasina. Because we say, according to Quran, we say, a numa, a kind of brain. Yankupo say, friend, Yankupo say, who friend me just into Western say, you will Pompaya, Ghana, any African, now, would Chitipa say, you will Pompaya, Yankupo Biti, and Assudian so. Papa Africa, any Viasafan. Zu zamugaya ma cikin abubuwan da mun kai mukina tare da su shine tambaran Afrika gaba daya, tambaran duniya mu da kama mun san da shi akwai tambara babba Tinhinan. Amma yau mun zo da tambara ita ce La Reine Mère yanda yake a 1770 a 1809 Konado Yadom Mama Adoma Okusua Mama Ama Serwa Mama Tambara Hindun Mama Touareg. Nachami wadaru. Ose edini we ya wabobo nyina eye nahima amachum tititititi. Ose ibia ni Touareg ma ene nsu ejina ha. Onusu ye de tosu mintiminkai wadaru. Nwana ejina enimu. Onusu ne Touareg ma wiasi na. Kanti wannan sai dai an kare sai a gwada ma le roi de Chantilly muna neman alfarma ya gani abubuwan da muka kawo mishi wanda yake na kulturkin ni ne ambassador kinta kulturkin ni ne an rike da ita kulturkin tun shekaru da shekaru mu ne an rike da ita kuma har gobe muna rike da ita yadda Ashanti suna rike da nasu mu kuma haka za mu rike namu insha Allah. Ya chami wadaru. Wase onunechi enyama bebre wo honwa omudia tawa mochi ayede omudi bai omudi abache biura Asantehene entimi emfa bibia nche biura that ye kwacha de ye dini nyina ebecha Asante ene Asantehene nyina. Abinda za ne rufewa da shi mun gani kwana uku da mun kai nan ga wallahi kamar dai muna Niger Ghana da Niger duka dai ne mun ga yaran mu mutanen mu da suke nan alhamdulillah kamar dai suna gida. Ya chami wadaru sai ade da yasre ni sai Yenuya we ambassador of culture in the world, Touareg. Yes, your culture, the ambassador, the president, and the jail. Now, if it's say, I say, you will ever hear a chedia, yet your brain. Madam. Bravo, ni bedroom, Crum Hono. Mamma, dear, Sadia Santini, dear, no.
saa no so no mo yo mu de ye no so roni agi omutu mu ebo ma boso saa to so ofrim retenten no pe kwan a ode beba ode nyame asese ne wanya kwan na de woka ene se bi asante de ye ka hini a edam sonko kwan a wonam so ede bo asomdwe ho ban kwan a wode nam so e ma asomdwe ba oman mu ni nyina ya de a wo mate na obepese obeba ne no obehunu bia bedi ho adanse ono so kwa asabi onye bi aka so to force abi man ya kan South Africa man mu no so to force ampa say yeah was Asante once one DJ Touareg memu see yan we won say ni anka mo yan hu amamre ni amane a every na mu abrofo be semu a no mo dadai yace kaman yanda muka tashi Niger Touareg duka suka yi baci guda suka kawo musu shi yace wance da kyau mun gani abin da ke wurin su kuma sun gani abin da ke wurin mu duka sai mu zama daya lokacin ko bature ya zo bai yi rude mu kuma so you are say and now our office the best no oni dey di komo kwachi efa Niger Mali any Chad nsensam to kwaba sabasa isi ho e ma oba be chichi mu chire yace shekarun jiya da muka zo ran Juma'a ya tambaya Niger da Chad da Mali abin da ke tafiya sarki ya gwada mishi kuma ya fahimta so you are saying one of these ankomono it was said sabri ye nyina ye baako na kwa bi e be fa so a e dia so bia le nkamu mu be ba ho na to kwa bi ya ntimi ma ho bi no e be ba yace insha Allah zai yi duk yanda zai yi saboda kwanciyar hankali yazo kasasan nan insha Allah Allahu akbar you are saying and na power bay shemu kra say and kawo mu na ye nyina ye hwe no wa biban mu yace zuwan da aka yi da wanci gwada ana so su kuma zumuntan ya kullu you are saying power bay you know more say hwe ni say e dey faso the be free so ba idwadie ehun kitamudi bibiman mu ani titiro Ghana ani Niger e dey ehun ye betima diga e dey faso e be ba ama ni mi yace a cikin aikin hannu ko sai da sayarwa Niger da Ghana wani abu ne za a yi ya sa gaba wanda ya yi ya sa hannun shi don mu samu ci gaba gobe you are saying one bay we were hinkese e wo Touareg man mu hono de kwan bay de be fa so a asubie be ba amaya e wo Touareg eni Ghana man mu hayi yace dia e wo ahini ho e be fa so ama Touareg eni Ghana man yina yace yanzu babanmu ya zo babban sarki ya kawo musu shi wani hanya ne za a dauki wanda zai kawo zaman lahiya a cikin masarautar su duka a cikin you are saying any hey Washam ni manfo bo so de no kra enemy say enemy Allahu akbar yace shi ya ga ya mu mutanen shi
gaskiya kawai zai fita baki shi ba ka da so you're see bibia no kura mu bia e dia so bia ba yace duk inda gaskiya yake to insha Allah akwai zaman lafiya wurin so you're see no kura e pesika yace gaskiya bai son kudi gaskiya ne so you're see no kura e dia hoto ne ba gaskiya ya kawo zaman lafiya so you're see no kura e dia nkoso ba gaskiya ya bari a ci gaba so you're see no kura e mo manfo nyina bojo sa wote ho no wote ho e ma wo mu gaskiya ya bari kana zamne kana cikin kushi so you're see so di no kura e ma manfo a e na manfo no su ku mu e de bo so wo de be bo am man no ayi inde ka ci gaba da gaskiya mutanen ka kuma dole ne su yi gaskiya tu fosse e ne wa besrani kakra wo kan chewo futu oni ma on say di no kura e wo manfo na manfo nya gidie wo mu se be ya obetimi dia to so oni ma yin yace yau da Allah ya kawo ka nan sai ki kai tawaga abinda nasiya kadan da zai kara shi ayi aiki da gaskiya tu fosse mo really burning and cancer in ka duba fuskar mun shi a'a fidi gaskiya tu fosse de no kra na be bo ama nkoso abanko a eno enihia gaskiya wanda zai bar mutane su ci gaba wannan shine abinda ya kamata ka karfafa tu fosse free kwada ba ye achedi awdo ya brenu na ene ne de odi aba afi no be sore no abehwe asida pa no de ma na odi aba yi free sabre ko ono so betimi afafa dia odi aba bi no odi ayi no ho odi ne manfo sia no so bi ayi no yace tun ranar laraba an kawo kaya yau kuma ya sha kuma kawo an kara yanzu ne zai samu lokaci da duba su duka baki amma ya shi labari kuma abu ne wanda zai taimaki jama'a shi tu fosse nano besra wo country say group maybe a wo besra no no ba besra wo e wo su group ho yora so wo ditum the brain do na maniti a ye ti bia obeba no so besra wo no ba be ne manfo Astakbir yace ranar an roka kamar akwai wani taro da ake yi shekara zuwa shekara ta azar ko agadis da aka ce ana so a gayyaci babanmu mutum force yace ya amsi kira insha Allah wani takarda yazo za ku gaishe insha Allah Allahu akbar tu fosse oni nanan ma twese nyina say wodo aspapa no mo akwaba no warehye musa wo ba enso oni agise sebe wa ba fie wodo aspapa yace ya gode sosai
yana da imani kuma ka zo Ghana ka zo Kumashi ka yi farin ciki da abin da ka zo kai iske saboda shi yana godiya sosai yana barka yau ka barka da zuwa kuma